Ngizafunda isahluko ngesika 20. Isahluko ngesikabani? Encwadini yokugcina yeBhayibheli. Ngibani incwadi yokugcina yeBhayibheli? Ngibani incwadi yokugcina yeBhayibheli? Ngusambulo. Ngizafunda esincinyane ngesokuqala, mhlawumbe ngizagcina kwesesibili uma ngingafikanga kwesesithathu. Lapha ngifuna ukuthi ngikhulume ngakho inqongo yendaba yeThabanikeli. Isiqongo sendaba yeThabanikeli. Ini? Isiqongo sendaba yeThabanikeli. Isahluko esika 20 sithi sona, ngase ngibona esinye isithunywa sisehla sivelela ezulwini, siphethe esandleni sayo ikhiye yomgodi ongelamkhawulo leketane elikhulu. Sawubamba umgobho inyoka endala enguSathane lomubi, sawubopha okweminyaka eyinkulungwane, sawuphosela emgodini engelamkhawulo, sawuvalela, sabeka uphawu phezu kwawo ukuze ungabe usadukisa izizwe ize iphele iminyaka eyinkulungwane. Emva kwalokho kumele ukuba akhulule owesikhatshana. Inkosi ibusise ukufunda kwelizwi layo. Inabe ngisithi likholisele zathi amen ngingakayiqedi ukuyifunda. Nansi indaba emnandi, yiso isiqongo sendaba yeThabanikeli. Isiqongo sendaba yeThabanikeli sisekubanjweni komgobho. Sibuzile ukuthi yiziphi inyamazana ezazisetshenziswa eThabanikelini. Ekugcina esikhulume ngayo sithe kuyini? Kuyini? Imbuzi. Ayisizo zonke inyamazana ezazimele umhlatshelo onguKristu Jesu. Kule nyamazana okuthiwa imbuzi, phakathi kwembuzi ngosuku lokubuyisana kwakusiba lembuzi ezingaki? Ezimbili. Enye yakhona kwakuthiwa imbuzi eyayimele uJesu, enye yakhona imbuzi emele uSathane. Enye imbuzi yayimele ubani? uJesu. Yayimele ubani? uSathane. Le imbuzi eyayimele uSathane kwakuphoswa inkatho, enye ibisisiba ngeyomhlatshelo omele uKristu Jesu, enye ibisisiba ngezadonswa indoda elamandla ihambelayo lapho kungahlali khona muntu, idonse ize iyechabalala khona ngale. Lokhu kwakungumfuziselo wenqongo yendaba yeThabanikeli, ukuba nxa uJesu esebuthile izizwe ukuba zime ngaphambi kwakhe, seqoqile umsebenzi wakhe wawufinyelisa ekupheleleni, sekwenzakele konke intshumayelo yokugcina isithunyayelwe, umthandazo wokugcina usuthandaziwe, umnikelo wokugcina usunikelwe, ukukhuleka kokugcina sekukhulekiwe, umhlangano wezikhongo wokugcina usuwenziwe. uJesu esephelelisa umsebenzi wakhe, sekuqhaqhiwe izibhakabhaka, kwathathwa amadodana lamadodakazi ombuso asiwa ekhaya ezulwini. uSathane uyabanjwa ngeketani, abotshwe izandla zakhe. Umfanekiso omkhulu lo wokuba uzajongayila emhlabeni, engelamuntu azamdukisa, engelamuntu azathi khahla isambane, engelamuntu azakuthi ngena okhomanini, engelamuntu azakuthi faka ijefu etshwaleni, engelamuntu azakuthi wena phakathi unazibani ngoba kubuye iGP yazokutula igrocery, engelamuntu azakumdukisa ngasona leso isikhathi. Uzajongayila esuka empumalanga esiya entshonalanga esiya eningizimu esiya ezansi, engelamuntu azakumdukisa ngasona leso isikhathi. uSathane uzabe ebanjiwe njengembuzi ungazazeli. Imbuzi engumhlatshelo iyabe isekhaya ezulwini, thina sebesishabelela sithi thina la igugu igazi liyagezisisa, nangilahliwe nangibothiwe ngamaketane kaSathane, kodwa kuwo manje nguye osebothiwe ngamaketane. Dumisa uJehova khona emagumbini, utshubo
emhlabeni nasemkhathini fakaza ngokuba igazi likaJesu lilamandla ukusikhulula. Kepha uSathane kayisiyo ngonyama enkulu ngoba uyalingisela uyimbuzi ngapha, uJesu laye uyalungisela abe yimbuzi. Uyingwenyama ngale laye uyazama ukuthi abe yingwenyama ebhongayo ukuze labo abasesibayeni baphume. Mhlobo wami othandekayo, ufisa ukubana unqobe na amandla akhona egazini leundlu. Fisa ukudela ulaka na amandla akhona egazini leundlu. Sesihluphekile kwenela, uzafika isikhathi lapho uSathane azajungayila khona. Ngakho wena ungajoyini iphathi yako Sathane, joyina iphathi yasezulwini. Engasela umuntu aza kumdukisa abotshwe. iBhayibheli lithi lona uza kukhululwa okwesikhatshana. Uzakhululwa kanjani? Okwesikhatshana. Lapho yikho kule ndaba emnandi khona. Xa ekhululwa okwesikhatshana kuyavuswa abantu nxa sebevusiwe abakade bengamungelanga uJesu. Phakathi kweJerusalema kulabahlengiweyo, phandle kweJerusalema kulabalahliweyo. Phakathi kweJerusalema kulabalandela imbuzi yomhlatshelo, phandle kweJerusalema kulabalandela imbuzi kaAzazeli. Zimbili indlela. Inqongo yethabanikeli yikuba umhlukuluzi wethu ummangaleli uSathane inyoka endala uza kuphosela emgodini ongelamkhawulo. Thina sizaba ngabahlengiweyo. Yiwo amazwi okuvula wona lo mhlangano engani uNkulunkulu engasibusisa.